Wabumba iqhude. Ye, sisakhangela ngesikwenzileyo izolo. Namhla kodwa engifuna kakhulu sikwenze izipele ezamabala lawana esihlangane lawo izolo enzwisiseni yethu lapha esifunde khona ngokubanjwa kwesela elaba ngoboniswa. Umbalisi wenza icebo wazibumbela nje iqhude. Laliphila yebo iqhude leli, sitheni ke nje, laliphila? Laliphila? Michelle? Ngaphili. Ye, kwakungumfuziselo nje umfanekiso weqhude. Iqhude lalingaphili ngoba lalibunjiwe, umbalisi wazibumbela nje iqhude lalingaphili. Yikho uboniswa wesaba walibamba kanjena. Walibamba? hayi. Hayi. Ngazange walibamba. Ngazange walibamba ngoba wayesesaba ekuzwile ukuthi kwakuthiwa umuntu otshontshileyo angalibamba lizakwenzani. Yebo Mel? Kwathiwani Mel? Yes. Mel khuluma sikuzwe. Kwathiwa lizakwenzani? Liza. Lizakhala. Ye, kwathiwa lizakhala. Kodwa lina libone ngani uboniswa ngawo walibamba iqhude leli laliyakhala. Lalizakhala. Asithi uboniswa nguye owayetshontshile lisela. Nxa uboniswa wafinyelela wayekela ukuba ligwala walibamba iqhude. Laliyakhala Bianca. Hayi. Indaba laliyakela ukukhala Sikhanyiso. Kuyini okwakuyalenza lingakhali yena uboniswa kwakulisela. Linjani? Indaba lalingasoke likhale. Indaba Mel. Hayi lalingafanga vele lalingaphili ngoba lalinjani? Lalibunjiwe. Angithi, Michelle? Ye. Ye ukuthi Kade ukuthi ngoba ibunjiwe. Ye, uyathatha kuphela umdaka umbalisi wazithathela umdaka wenza okunjengeqhude. Nampa sibakhangeleni sebesiyabamba. Siyababona? Nampa sebesiyabamba iqhude. Uboniswa wabefika esenze ngani ulibambile. Kuthiwa abalibambayo bakhanya ngani ukuthi balibambile. Umbalisi wakhangelani. Sikhanyiso. Bakhanya ngani ukuthi wena ubambile wena izandla zabo. Ziye wakhangela phakathi kwezandla. Kwakunjani phakathi kwezandla kwakutshengisa ukuthi balibambile. Kwakumnyama. Ye, kuyini okwakusenza kube mnyama? Kuyini okwakusenza kube mnyama? Umbalisi kuthiwa waligcoba ngani? Kuthiwa wagcoba ngani? Sikhanyiso? Yebo Michelle. Wayegqoka ngodaka. Wabumba ngodaka. Wagcoba ngani? Sikhanyiso.
ngomdaka. Hayi network yalahlisa la. Wagcoba ngamalahle. Angithi impiko wazigcoba ngamalahle. Zaba njani? Zaba njani? Zaba ngumbala bani? Amalahle anjani kathi? Yebo men? Amnyama. Amnyama chu. Amalahle. Amnyama chu. Wagcoba ngamalahle abamnyama chu. Angithi ye kulungileke engifuna sikwenze khathesi. Thatha ngifuna sibhale izipele kulamabala esikhulume ngawo izolo. Izipele thatha ugwalo lwakho lapho zabhala khona. Ngaqeda ukuzibhala izipele lezi suzithumeza. Angithi siyabhala ilanga namhla lithini ilanga? Namhla ngolwesingaki nje? Namuhla. Ngolwesingaki? Michelle, namhla ngolwesingaki? Ngolwesine. Ye, namhla ngolwesine. Inyanga ithini? Kumhla kabani namuhla? Kumhla kabani? Mhlaka 29. Iye, ku-29 angithi inyanga ke 29 bani Mel? Inyanga yiphi? November. Mel. Sithi October esindebeleni Mel. Ngu-29 bani? Pandul. Ngu-29 bani Michelle? Pandul. 20. Mbani Michelle? Mfufu. Ngumfufu. Ye, ngumfufu. Yikho-ke siyabhala olwesine 29 Mfufu. Mel, u-October mbani ngesindebele? Mfufu. Ye, ngumfumfu kasibhali inyanga zesikhiwa. Sesibhala-ke izipele. Ibala lokuqala emfuna silibhale wakhafulela. Hayi khona wakha kodwa wakha. Ngawo izolo ngalitshengisa sawafunda sawaxoxa. Wakhafulela. Asilibhaleni. Sesilibhalile. Bamxolela. Ye, bamxolela. Uboniwe bamxolela. Zazilomsizi. Zazilomsizi. Asibhaleni masinya. Zazilomsizi. Uzabanjwa.
uzabanjwa. Libala lesine uzabanjwa. Sibhalile Michelle. Yeah. Eklasini. Yindlu yokufundela leyo. Siyenelisa ukubhala ngeSindebele eklasini. Iqhude. Umbalisi wabumba iqhude. Baleni balelithi iqhude. Bale kuhle Michelle uyaphonga ubhala jinkiri. Ama jinkiri. Kuhle. Ubhale kuhle ukhansilanga. Elintshontsha. Lisela leli. Elintshontsha. Wazigcoba. Izipenseli. Wazigcoba izipenseli. Sesiqedile Miss Daniel. Zicatsha. Zicatsha. Ngizathanda ke phakathi zingaki izipeli mangaka amabalelo wabhalileyo bala nini mangaki Ziyishumi. Alitshumi. Uzangikhethela amabala amahlanu kulalitshumi uwabhale ususitha 5 subhala ke ngawo imitsho etshengisa ukuthi uyawazwisisa. Angitsho ngibhalela
mitsho emihlanu. Kulungile ke? Khathesi liyabhala lithumele ke imisebenzi yenu. Isifundo sethu siyaphela khathesi. It's a bye. Bye bye now.